Yes nuko twanzitse bakunzi b'Intare Official aho tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye muze kutwemerera mudutize umwanya. Uyu munsi turi ku isabato tubifurize ndetse n'isabato nziza kuba yizihiza. Uyu munsi turi ku isabato tariki 12 n'ukwezi n'ukwa karindwi aho tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye biri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Turaza kwibanda ku makuru menshi ari kugenda avugwa hirya no hino ndetse mu duce twinshi tugiye dutandukanye aho mu by'ukuri turi bugaruke ku mirwano ikomeye ndetse iramukiye muri teritware ya Uvira. Nk'uko mwumvise uburyo twinjiye turagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye mw'abantu mwe, hanyuma muze kunyemerera mu ntize uwo umwanya. Ngaho rero bakunzi b'Intare Official muze kuba mudukurikira aho turi bubabwire ku ntambara ikomeje kubica bigacika muri teritware ya Walikare. Turagaruka tubabwira ko muri Walikare imirwano ikomeje ndetse mu nkengero zose zigiye zitandukanye. Muze kunyemerera tuze kusimbukira muri teritware ya Kabare ndetse no mu nkengero yayo muri teritware ya Karehe aho imirwano ikomeje ku rwego mu by'ukuri navuga ko rudasanzwe. Turaza kuba dusimbukira mu bice byinshi aho turaza kurebera hamwe mu by'ukuri intambara ikomeje kubica bigacika muri axe nyinshi zigiye zitandukanye, hanyuma tuze kwerekera ndetse no mu bice birimo ahangaha muri Karehe mirwano ikaba ikomeje mu by'ukuri kuvuza ubuhuha ni impande nyinshi zigiye zitandukanye. Turaza kugaruka ku mugabo bita Constant Mutamba. Uyu mugabo muramuzi neza cyane, ni umugabo wari ministre w'ubutabera ndetse n'ibirango by'igihugu. Kuri ubu ngubu noneho akomeje kuvuga ko ngo yamaze kurogwa, niyo makuru ahari, dore ko ibijyanye n'amarozi yiwe abatari bwo bwa mbere yabavuzwe yigeze avugwaho nanone arasaba ngo kujya kwivuriza hanze y'igihugu. Turabigarukaho hanyuma tuze gusoreza Idoha, naho ntabwo byoroshye mu by'ukuri. Icyo tugusaba wowe ni ukudutiza umwanya muri rusange muri iki kiganiro rero cy'Intare Official. Ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine, ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba. Bwana Clever Bemba, waramutse? Amutse neza bana matacari twaramutse natwe turakomeye kandi turashimira Imana. Yego, kamvunaho n'umwanya mike nsuhuza abakunzi b'Intare Official. yego. asuhuze mbifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga, kandi nanifuriza abadivatiste umunsi wa karindwi bose gukomeza kugira isabato nziza. Abari muri weekend nabo mbifurije kugira weekend nziza Kabisa, urakoze cyane, nizeye ko ukomeye cyane. Ariko kandi mu by'ukuri tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye nk'uko nari natangiye mbwira abakunzi b'Intare Official, mbabwira ko mu by'ukuri nta handi hantu ushobora gusanga amakuru y'umwimerere, nta handi hantu ushobora gusanga amakuru mu by'ukuri yo kuri tele. Akaba ariyo mpamvu rero mu by'ukuri twasaba uwo ari we wese niba ari bwo bwa mbere mu by'ukuri afyonzeho ahite akora subscribe vuba ndetse n'uwabikoze akore like, share ndetse na comment. Bwana Bemba, tugiye kugaruka kuri byinshi. Dutangirire muri teritwari y'ahangaha muri Karehe, turebe muri teritwari ya Karehe kugeza amagingo y'ahangaha ibintu ntabwo byoroshye, ndetse ngo ni imirwano yaratangiye ku munsi w'ejo ngo ariko kandi ikaba ikomeje no muri iki gitondo. Bihagaze bite ahangaha muri axe ya za Karehe, muri za Kasheke n'ahandi? Bemba, uranyumva Bemba? Yes. Yego, navugaga nti dutangiriye muri teritwari ya Karehe aho mu by'ukuri imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi ikaba iharamukiye mu bice birimo za Kasheke no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ubu ngubu bihagaze bite kugeza amagingo y'angaya nk'umuntu mu by'ukuri uri hafi y'aho ngaho? ni ukuvuga ngo kugeza amagingo ya muri Kasheke, muri za Buzunga, muri teritwari ya Karehe ubundi hakomeje kumvikana imbunda ziturika. Ni ukuvuga ngo sante cyangwa muri village ya Kasheke Wazalendo na za Nyatura bari baturutse mu bice bigiye bitandukanye birimo muri Parike Nationale ya Kahuzi Biega, bari bagiye kugaba ibitero hariya muri za Kasheke na za Buzunga, ariko intare za Sarambwe zibasubizayo. No muri iki gitondo cy'uno munsi ku itariki 12 naho byabyutse bivuga ibisasu mu nkengero za Kasheke na za Bazunga, bigaragara ko ari intare za Sarambwe n'ubundi zakomeje kubirukankaho, ariko ukabona ko nabo bari n'ubundi ari benshi cyane.
ibi ngibi rero byaje gutuma abaturage batari bake bahunga, bahungira mu kirwa cya Ihoka, haya ni muri village ya Kaducu, haya ni muri teritwari yo mu mpande, hariya ni muri Kabare. Ejo rero ku munsi wa gatanu, umunsi w'ejo ku itariki 11 imirwano n'ubundi naho yaragaragaye, ndetse no muri iki gitondo iragaragara mu bundi buce n'ubundi, aho bita Nyamutwe, Gisheke, Buremera, Buhama, aho imirwano yabaye n'uno munsi ikaba yamaze kuhabyukira, ndetse cyane muri iki gitondo imirwano iri kuvugira hariya bita Buhama. Hari imirwano twavuga itoroshye, kuko Wazalendo baje bisize, ndabaho bisize urusenda, baza ari benshi, ndetse bazana kuko arumvikana n'izo bitazateruka. Bivugitse ngo nabo hari uburyo bagiye bikoraho barakira, ubundi baza doke bigaragara yuko bafite tendance, doke bafite gahunda, kuko n'ubundi hariya muri Kasheke nabo bitazaremera, hari kurindoke ku muhanda route nationale nimero ya 2, ni route iri strategique, murabizi kuko ni umuhanda uhuza Goma na Bukavu. Bariya Wazalendo zira za Mayimayi cyangwa izo za Nyatura, abo iyo mitwe yitwaje intwaro naho urayizi, ubwoko bwayo ni bwinshi, bagerageje kuza kugaba ibitero kugira ngo bafungure umuhanda, kugira ngo communication ya M23 donc ku bari Bukavu n'abari za Uvira n'abari Goma cyangwa bari hariya za Minova Manukariya, donc babashe kubafungira uriya muhanda, communication yabo babashe kuyicamo. Intare za Sarambwe rero nazo urabizi ntabwo ziba zakwemera ko igikorwa n'icyo cyabaho, kugira ngo babashe kuba babafungira communication, kandi urabizi ko ibyo bafata cyane imisozi n'imihanda, bafata donc M23 igikora ikintu navuga kidasanzwe, kuko ifata imihanda, igafata amasantre, igafata n'imisozi strategique. Yego. None kugira ngo rero baze bayifungire muri muhanda route nationale nimero ya 2 uri hariya za Kasheke Remera, ibintu wabonaga ko bitakwemera kugira ngo Wazalendo babashe kwifungira uriya muhanda. Ni ngo rero bavuga ko imirwano igikomeje iri kubera hariya Buhama, imirwano iracyakomeje, hariya za Nyamutwe amasasu ari kuvuga ntabwo ari menshi cyane, ariko hariya mu ruhande rwa Kasheke Remera n'ubundi mu gice kidatuwe uri kumva ko isasu n'ubundi riri kuvugamo, ariko ikigaragara ku makuru ari kuhava ari uko M23 n'ubundi ikomeje kubahiga muri iyo misozi yaho ngaho. Kabisa birumvikana ni muri teritware ya Karehe, ni teritware ihana imbibi na teritware ya Kabare, birumvikana ni ku muhanda national nimero ya 2 nkuko wari bigarutseho, uyinyuramo uturutse nyine muri teritware ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru werekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mirwano ikomeje, ndetse mu byukuri muri iyi minsi hari hamaze igihe hasa nkaho hariho akitwa akameze nk'agahenge muri zira axe gwenda muri Karehe, ariko kandi muri Kabare ho ntabwo byari byoroshye. Ariko bwana Bemba, hakurya yaho muri teritware ya Kabare, ubwo aho ngaho twavugaga muri teritware ya Karehe, gusa hakurya yaho muri teritware ya Kabare naho hakomeje mu byukuri kubera urugamba, nkuko ku munsi w'ejo humvikanaga amasasu, humvikanaga ibiturika. Ni amakuru yatugezeho atubwira ko mu gace mu masaha y'umugoroba mu gace ka Kabamba centre, mu nkengero za Kabamba centre, mu gace ko bita Mabingu, hejuru y'inzu y'umuhonorable bita Amani Ngubiri, uyu nguyu mu byukuri ni umudepite, hejuru y'inzu ye ngo bari bahagenze n'ubundi ngo ikibunda gikomeye cyane cyo ku rwego rwo hejuru, ngaho izi Wazalendo zavugaga ko ngo zigiye gushaka kwigarura
Kabamba ngo byaba ngombwa bakatanya bakerekera no mu gace cyangwa se no mu hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Gusa ntabwo byaje kuborohera kuko AFC M23 yahagobotse vuba bikaza kurangira ihabirukanye. Gusa imirwano bwana Bemba yo muri Kabare no muri Karehe usanga mu by'ukuri Wazalendo kuhava hari abari hejuru baturuka nyine nk'uko twari tubigarutseho baturuka muri ayo mashyamba ya za Bunyakiri na za muri Parike Nationale ya Kauzi Biega, ndetse sibo n'ubundi bagaba ibitero ahangaha mu nkengero z'umujyi wa Bukavu muri hano muri komine ya Bagira bwana Bemba. nabo ngabo kuko ubona cyane harimo Mayimayi kandi abizi ko 23 burya ntabwo yari yagira muri Bunyakiri. Ugasanga ko hari buri Bunyakiri n'ubundi harimo ingiri ya FDLR anaribo bana exploiter mu by'agaciro ya hari. Abo rero izo FDLR nazo zihinduye zigira za Wazalendo ikora ama operation ku nzote bahuje na ziriya za Wazalendo zira Mayimayi za hari. Ubu bakaza guhungabanya umutekano n'ubundi muri ya bice cyane bya Kabare. Urabizi ko wenda twavuga nka territoire ya Karehe. Territoire ya Karehe burya ikora kuri Masisi, ariko igice gikoraho kuri Masisi cyose gifitwe na 23. Territoire ya Karehe iragenda igakora kuri territoire ya Walikale, ikagaruka ikaza igakora kuri territoire ya Kabare, wenda ikindi gice kikaza kigakora kuri Lac Kivu. Ukumva cya gice kiri kuri Kabare ni igice cy'ishyamba, cya gice kiri kuri Walikale ni igice cy'ishyamba, ubona ko bavamo n'ubundi bakaza kugaba ibitero. Ubwo cya gice kiri muri za Kabare nacyo cy'ishyamba aricyo kiri hari inyuma ya pari nyananya ya aeroport ya Kavumu, n'ikindi gice kiri hafi ya territoire ya komine ya Bagira nacyo twavuga ko ari igice cy'amashyamba. Muri abo mashyamba rero izo za Wazalendo zirimo, ukanyuka byumvi ko zirimo. Abo nibo bahungabanya umutekano cyane wari kabisa, birumvikana nibo bawuhungabanya. Muri iki gitondo rero turacyari muri Kivu y'Amajyepfo, niho twatangiriye. Muze kunyemerera cyangwa se unyemerere ndetse n'abakunzi bacu duhite dusimbukira mu by'ukuri kuri ku cyitwa Uvira ikomeje mu by'ukuri kuvugisha benshi, yakomeje kuvuga ko mu by'ukuri kugeza amagingo aya ngaya iyi Uvira uko byagenda uko ariko kose ishobora gufatwa na AFC M23, ari nako imyiteguro ngo idasanzwe iri kugaragara ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Igeragezwa ry'aba mercenaires cyangwa se abacancuro ryaragaragaye ku munsi w'ejo n'ejo bundi hariya mu bice birimo muri Warungu hejuru ya za Nyangezi muri utwo duce. Imirwano yaragaragaye, bivuga ko harimo abacancuro, ariko noneho kugeza amagingo aya ngo hari inama ngo yabereye muri Kinshasa bwana Bemba ngo yo guhagarika M23 ngo idafata Uvira. Iyi nama yitwaye ite ko Uvira ubwoba bwabaye bwose isaha yari yose Uvira ishobora kwinjirwa na M23? Bihagaze bite ku by'iyi nama yabereye Kinshasa? Yego ni inama leta ya Kongo yatangaje ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 Alliance Fleuve Congo ukomeje kwisuganya ngo ufate umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe kuri radio televiziyo ya leta RTNC, Radio Television Nationale Congolaise. Mu makuru yamenyeshejwe inama y'abaminisitiri nk'uko ryasomwe na Patrick Muyaya, minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Kinshasa. Yego, kuko ku munsi w'ejo habayeho inama y'abaminisitiri yari iyobowe ndetse na Tshisekedi, yabaye ku masaha y'umugoroba. Yego. Yagize ati muri Kivu y'Amajyepfo haragaragara kwisuganya no kongera ibikoresho byinshi n'abasirikare mu nzira zose z'urugamba. Intego yabo ni ugufata uduce tugenzurwa n'ingabo za Kongo FARDC, by'umwihariko umujyi wa Uvira. Kuba ni guverinoma Kinshasa Patrick Muyaya wabivuze ngo kugeza ubu M23 AFC yambuye Kinigi nka Goma muri Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo za leta n'urubyiruko rwa Wazalendo n'indi mitwe itandukanye urumva bahungiye i Uvira, aho bimaze iminsi bivugwa ko bashobora kuhava
bakaba ibitero kuri Alliance Fleuve Congo ma 23 mu rwego rwo gusubirana ibice bambuwe. Hano ni Patrick Muyaya ubivuga ko bagiye kwiyoroganiriza Uvira kugira ngo baze kugaba ibitero kuri ma 23 mu bice yabambuye. Mama kwiyana n'agatatu bati andi muri kwiyoroganiriza reka natwe dushakisha uburyo twaza kuhabakura. Noneho leta ya Congo ivuga ko hategerejwe imyanzuro izava mu biganiro biyihuza na Alliance Fleuve Congo ma 23 ndetse nabyo ngo biri mu makuru abaturage bategereje kumva nk'uko byatangajwe n'inama y'abaminisitiri. Kuvuga ngo nabo ariko urabona ko ntabwo wambwira ngo guverinoma cyisasa uretse ku bya bindi byo kurenzaho irazana abacanshuro ikazana abandi igafata drone igafata indege za gisirikare za Sukhoi ikazana na ya manti drone kuko ko ma 23 nawe ifite ama drone ubu ngubu nayo irashobora kubira yafite ngo da nabo barayafite kabisa, barayafite turayabona. Hari amadrone de reconnaissance turayabona kenshi cyane, ndetse mu biganiro bimwe na bimwe by'abayobozi ba FCM 23 bakunze gukoresha cyane cyane yo Corneille Nanga yahari kabisa, drone njya nzibona zirimo zitembera hejuru. Amakuru akavuga ko umutwe wa 23 aho harasabye cya Congo kuyobora uburasirazuba bw'icyo gihugu mu gihe cy'imyaka 8 kugira ngo harebwe ko leta ya Congo yazaba igice cy'urasirazuba gusa n'igifite ubuyobozi bwacyo ariko butanga raporo y'Kinshasa. Rero bakaba ngo icyo cyifuzo cya ma 23 kugeza ubu leta Kinshasa ntabwo yagikozwa. Na gatatu iratangaza ukuri ku byavuze ku butegetsi bwa Congo, gusa wenda hari amakuru yagiye aturuka kuri Radio Okapi avuga ko imirwano n'ubundi bitwa za Wazalendo nabyo twari turi kuvuga mu kanya mu duce twa za Buzungu za Kasheke no mu bindi bice muri Karehe no muri teritwari nk'uko twari tubivuzeho teritwari ya Kabare ndetse na za Warungu, ko imirwano hagati ya FARDC na Wazalendo bafatanyije kugaba ibitero kuri ma 23 naho cyari yatangaza kuri iyo mirwano n'ubundi bakomeje kuyigabaho ibitero. Noneho abantu bakibaza bati ko guverinoma Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kugaba ibitero ariko bagatangira kuvuga ko ma 23 iri kwitegura, kandi ukabona ko guverinoma Kinshasa yo iri kwitegura ikazana n'abacanshuro. Ubu ngubu uru rubanza rurakemurwa nani? Urubanza se rurajya muri Yoni, urubanza se rurajya Katari, urubanza rurajya, ukabona ko hagati yabo bombi bari kwitegura kandi mu buryo buremereye atari muri bwa buryo bworoshye kabisa. Bari kwitegura mu buryo bukomeye ndetse ku impande zombi, ndetse bakomeza kwitana ba mwana. Niko bimeze cyane cyane ko twarabibonye ku itangazo rya bwana Lawrence Kanyuka ku munsi w'ejo ubwo yatangazaga ko leta ya Kinshasa ikomeje gukora ikintu bita desinformation cyangwa se kubeshya, gutanga amakuru atariyo ngo ndetse no gukora propagande ibeshya ngo ibiri kubera idoha, bavuga byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kubigarukaho tuvuga ibya Doha ndetse n'amakuru nabashije gukubita fashe gitoroshi nkubita hariya ikatari muri Doha, ndumviriza nkubita y'icyumvirizo. Amakuru yo turayafite ku bwinshi. Urumva ko rero niba mu by'ukuri Kinshasa nyuma y'inama y'abaminisitiri banzuye ko M23 bari kubona ko ushobora gufata Uvira, ubwo baba babibonye ni abantu bazi ubwenge, ariko kandi AFCM 23 nayo iryamiye amajanja ku rwego rudasanzwe. Gusa wenda tukiri mu bice by'imirwano, nyemerera duhita dusimbukira muri Axe. Ku munsi w'ejo nibwo twabwiye abakunzi bacu yuko mu misozi ya za Rubarika, iyo muri za Rubarika Ruvungi, habereye inama ya Wazalendo, bavuga ko bari kwitegura ngo kugaba ibitero kuri M23 ndetse no kugaba ibitero mu buryo bwitandukanyije n'ubwa FARDC. Ibyo ngibyo twabigarutse ku munsi w'ejo. Gusa ikidasanzwe bwana Bemba ngo nuko nyuma y'inama yabo uyu munsi baramutse bashyira mu bikorwa ibyo baganiriye n'iyo nama. Imirwano izindukiye muri ibyo bice, ni bimwe mu bice biri muri sheferi ya Bufurero, ariko kandi akaba ari muri teritware ya Uvira. Kugeza ubu intambara ntabwo yoroshye bwana Bemba muri biriya bice. Yego, hariya hari umujenerali ngo ni umuyetena generali, urabizi ko bayiha witwa Patro Bikotwa.
aho ndamaze kwishinuma uzwi ku izina rya Patriote. Uriya niwe wakomeje kuvuga ko agomba kugaba ibitero n'ubundi, ariko akavuga ko atazafatanya na FARDC ndetse na nuza n'abarundi kuko ngo asanga ari abaseneya. Ni ukuvuga ko hariya za Rubarika na za Rupango niho hari habereye inama. Haya ni muri groupement Itara Ruvungi, kuko ni groupement Itara Ruvungi ariko ikaba iri muri sheferi y'Abafureru. Kuko bagavye ibitero, ariko se bira bitero byabo bagavye Nyakse twavuga ko iri muri Plaine de Ruzizi. Ya bitero bari kugaba kuri M23. M23 nibihereza inzira no kwa Vansi kinjira Uvira. Kuko urabizi iyo ishotowe gake ihita yinjira mu bindi biki. Ukavuga kazi cyane. Nuko irashotorwa cyangwa yaterwa amabuye bayikomera ni direct igahita yinjira mu bindi bice n'ubundi igahita bifata, kuko ntabwo yemera kugabwaho ibitero ngo ibareke mu kumandi bateye baturutse. Ubu ibi ngibi bifite ibimenyetso n'ubundi tuvuga ko ari imirabyo, ariko inkuba zigiye guhondagura. Ni inkuba twagiye tubigarukaho turavuga tuti ibintu bishobora kutoroha, ndetse mu kanya hari aho nasomaga bavuga ko ngo intambara kera kabaye ngo nibwo yajya kuba. Turaje tubigarukaho ubwo natungaga itoroshi muri Doha ya 5 ndeba mu by'ukuri imyanzuro ikomeje kugenda ivayo. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye umujyi wa Uvira n'ubundi navuga ko abafite abanyabwoba batangiye gukuramo akabo karenge, ndetse ni umujyi wamaze kuba militarize fotokopi neza n'umujyi wa Goma. Benshi bakavuga ko uko Goma yari imeze mbere y'uko ifatwa ari nako Uvira kugeza amagingo ayimeze. Imiterere ya Uvira nubwo wenda umupaka w'u Burundi wo ari aho ngaho, ariko ikiyaga kiraho hafi, bashobora kuzagikatinga iraporo ya Karundu, bamara kuyikatinga ugasanga naho bahafatiye benshi. Urumva ko rero mu by'ukuri benshi nk'uko bari kugenda babivuga aravuga bati Uvira ashobora kuzabera ikintu gikomeye cyane, ndetse nk'icyabereye Goma byanaba ngombwa, kubera ko Uvira hari abantu bafite navuga ko ingengabitekerezo yo ku rwego rwo hejuru, hakaba habera ibikorwa bikomeye cyane. Bwana Bemba, situation ya Uvira uko uyibona nk'umujyi uri tayari kwakira intambara, ubwo buriya iyo tuvuga ko Uvira iri tayari kwakira intambara, nuko leta ya Kinshasa yo ikomeje kuvuga ko byanga bikunze yo igomba kugaba ibitero ikigarurira Bukavu na Goma, kandi ibintu twatubona bigoye, nubwo bazanye abacancuro n'abandi bagiye batandukanye tukabona ko bigoye. Ariko kandi tukavuga ko buriya iyo uri kurwana n'umuntu yatagushoreye wowe uramushore, igihe bananirwa kupusa mu 23 yo ikabapusa nk'uko twabibonye, ubwo Uvira tayari zaba yinjiye. Ubona iyihe foto, irihe shusho ubona muri Uvira igihe mu by'ukuri mu 23 yaba yinjiye? Ifoto nuko nyembona ko azangirika ibintu byinshi, kuko ari abacanshuro barimo, ari abarundi barimo, ari FARDC ari za Wazalendo. Unako 23 kugira ngo yinjire muri mujyi wa Uvira ari ibintu byinshi bizangirika. Hari ibintu byinshi bizangirika, kandi ikigaragara nuko ashobora kuzagaragara n'imitwe myinshi cyane. Abantu benshi bashobora kuzapfa bitewe n'imiterere y'uyu mujyi. Twihuse cyane, ndabona tugifiteho utunota cyangwa se iminota, reka mu by'ukuri turambure gatoya iyi ngingo ivuga ko mu by'ukuri byagaragaye ko hari umutwe ushobora kuzitwara nk'intera hamwe cyangwa se uzitwara gitera hamwe. Benshi bakibaza bati si uyu mutwe ushobora kuba ari uwuhe mutwe, bimeze bite, iby'iyi nkuru ihagaze ite Bwana Bemba? Ni wa mutwe wenda twanawuvuzeho kuko warashwe na bakigimi ndetse na M23 nayo irawurasa, uza guhungira muri teritwari ya Warikare, muri sheferi Rwanda. N'ahitwa hashize iminsi mike ahitwa Mishipo, muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hadutse abantu babarirwa mu ijana, bayobowe n'uwitwa Mutayomba, bivuga ko akorana bya hafi na FDLR, kandi bitwaje intwaro n'amasasu byinshi. Ibyabo
abantu batangiye kwibaza iby'aba barwanyi n'icyo bagamije ni ikihe. Abarwanyi donc bakimara kuva muri teritwari Masisi bahise bajya guca ingando cyangwa kujya gushinga defense ahitwa Makungurano. Bageze basaba abahatuye bose guhambira utwabo ngaho, bababwira ko ubwo butaka babuguze n'umuntu batababwiye uwo ari we. Nubwo baragiye bamara kugera hariya babwira abaturage ko bagomba kugira ute kwimuka bakuramo abaturage. Barababwira ati ubu butaka twebwe twarabuguze. Uwo ni Mutayomba, n'imbunda ze zirenga 100 n'abarwanyi barenga 100 araza kuramo abantu ngo baguze ubutaka. Ariko ntabwo yigeze avuga ngo ubu butaka yabuguze nande. Radio Okapi nayo ni radio ikorera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, radio ya ONU, yego, y'umuryango w'abibumbye, yego, yanditse ku rubuga rwayo rwa Twitter ndetse na za WhatsApp ko kuba abarwanyi bagera muri kiriya gice hadasiba kumvikana amasasu igakora benshi umutima ndetse no gusahura imitungo y'abaturage b'abanyanga bari muri kiriya gice. Abahatuye basabye ubuyobozi bw'ibanze gukorana n'ubw'intara ndetse n'ubw'igihugu muri rusange bakareba ibyo abo barwanyi kugira ngo bidakomeza kwibasira abaturage ndetse n'amahoro. Abandi baturage nabo bo muri kiriya gice bagatabaza bati igice kirimo 23 kiratekanye, kubera iki twakomeza kwicwa tugakomeza kwirukanwa mu byacu n'izi ntera? Bamwe bakavuga ati iyo nguyu uno mutwe wa uriya mugabo witwa Mutayomba, bamwe baravuga ngo ni FDLR ya gatatu, kuko baravuga ngo hariho FDLR fuka ni FDLR ya mbere, bakavuga FDLR YSMC yo kwa Dominique Ndarute ni FDLR de, ariko FDLR za gukora strategy ihimba FDLR gatatu ariyo iyobowe na General Mutayomba. Baravuga ati ngo kuva FDLR ariyo iriya iyobowe na Pacifique Masonzo, na banani baba kiriya cya Omega nawe yitwa Pacifique, ari Pacifique. Reka ibe mu gice cya za Karehe na za Kabarara mu maparike, ibe muri Rucuro ndetse n'ariya muri Masisi. Urabizi ko bahari muri kiriya gice za Mihanja, abandi bakaba Warikare, ariko bakagira FDLR nimero ya 2 ari iri kubarizwa hariya muri Rucuro. Reka dushake FDLR nimero ya 3 izaba iyobowe na Mutayomba, izaze nayo kwiyestara muri Warikare. Ukumva ko hari amastrategy n'ubundi ya FDLR yo kugira ngo haboneke imitwe ibafasha iyo bihishamo. Bafite ubundi birumvikana neza cyane. FDLR buriya isigariye muri ideology nk'uko bagiye babivuga. FDLR ni ideology, ingengabitekerezo, ni ibintu nk'ibyo. So twakonkrira cyangwa se twakwanzura ko uriya mutwe wa Mutayomba ufitanye isano rya hafi na FDLR, cyangwa se yaba CMC yaba FDLR bafitanye isano rya hafi kuko bafite uburyo, bafite doctrine zimwe ndetse n'imikorere imwe. Yego, na natandukanye kabisa, birumvikana neza cyane. Nyemera rero duhite tuvanga, duhite tugaruka gato, duhite dusimbukira mbere yuko wenda twerekeza Kinshasa ndetse n'Idoha, duhite tugaruka hano muri Warikare, muri teritwari ya Warikare. Amakuru atubwira ko ngo abaturage ngo baba mu miryango yabakiriye muri centre ya Pinga, ndetse cyane cyane mu gace ko bita Nkasa, Pinga Bushimo, Nkasa ndetse naho bita Ikatanga. Akaba ari agace mu by'ukuri kari muri teritwari ya Warikare, ariko ihana umupaka na teritwari ya Masisi. Baravuga ko mu by'ukuri bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, imibereho ikomeje kuba mibi cyane,
ngo ndetse ngo mu by'ukuri bakaba barabuze ubwasubira mu bice berekeje, ngo ariko bamwe muri bo bakaba bakomeje kugenda basubira iyo, ngo cyane cyane ko ngo baturutse Impeti, Maremo ndetse na Minjenje, utu duce dukontororwa na M23. Abangaba rero bavuga ko ngo kugeza amagingo yanga kuva bahunga ngo amezi amaze kuba 5 ngo bataragira icyo babona, ariko se basubiye mu byabo Bwana Bemba ko iwabo hameze neza, barimo baratabaza imfashanyo z'iki ubwo ngubu uretse Minjenje, Mpeti, ngubu abaturage ntibahatuye barahatuye, ahubwo noneho ikintu kirabaje na ziriya mpunzi ziri gutabaza zikavuga ati none ko twamaze guhungira hano muri za Nkasa iriya Warikare iri hakurya y'amazi iri muri Warikare, ariko iriya Bushimo niyo Warikare, hariho Pinga Bushimo iri muri Masisi na Pinga Nkasa, rero hari n'akavuga k'indege kaya ka aerodrome na hariya za Katanga, bagatabaza kandi n'impunzi bati kuki M23 ikari kuza ishobora ifate Pinga, yego nkuko yabikoze nkuko yabikoze Goma, yego mu bice baguye mu M23 yarahafashe. Ariko reka maze nakubwira ikintu kimwe bwana Macacari, wibuke umujyi wa Goma inkambi zari zirimo abaturage birirwaga batabaza bari kwicwa na za Wazalendo, bari kwicwa na FARDC, ariko bakaguma mu nkambi kugeza igihe M23 yafatiye umujyi wa Goma, ibona kubwira abaturage mwavuye muri Rucuro musubire, mwavuye muri Masisi musubire, kuko ibice mwavuyemo nibyo twafashe kabisa. nuko ngo hari ikintu kimwe cyongera nkunda kugaragaza, aba baturage bari bishimiye kuba mu nkambi hariya muri Goma wenda kuko bahembwaga, ariko kugira ngo uzave mu nkambi uce kuri bariyeri ya za Wazalendo na FARDC ugiye mu gice kirimo M23 biragoye, ni ikibazo gikomeye. nuko ngo bari abaturage bameze nk'aho bafashwe anotage nta bw'imyagamburiro, banabuzwa kujya mu mirima yabo guhaha, kugira ngo uzave mu gice kirimo Wazalendo kirimo zira za FARDC uvuga ati nguraje uragarutse ugiye mu gice cyafashwe na M23. Sivuga ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye cyane Bwana Bemba, birumvikana neza cyane. Reka ndetse n'ahangaha tuhite tunahava, ariko kandi M23 ubwo ibiri kubumva igihe baba bari gutakamba bavuga bati nyaho na mudutabare nkuko mwatabaye abandi. Hari abaturage baza Rubaya bigeze bandika n'urwandiko rurerure barwandikira Makenga, nta minsi yashize badatabawe. Goma kwari uko baratabawe, n'abangaba rero isaha iyo ari yose bashobora gutabarwa kuko ibyabo byamaze kumenyekana. Twihuse cyane, twamaze kugera rero muri Aziya i Qatar. Amakuru angeraho ngewe kano kanya nuko ibiganiro bikomeje kubamo kutumvikana ku ingingo nyinshi komeje kubaho kutumvikana. Ubwo rero ni ukuvuga ko niba hakomeje kubaho kutumvikana, ubwo naho isasu, ngewe niko navuga ko ari aho isasu. Navuga ko abayobozi baye mu 23 bari mu bice byose bakomeje nabo kwitegura, ndetse n'aba FARDC nuko nguko cyane cyane ko kuri byinshi Bwana Bemba twagiye tugarukaho ku munsi w'ejo tuvuga ko M23 isaba guverinoma iharanira demokarasi ya Kongo kugeza ubu iyo ntabwo ibikozwa na gatoya, ntabwo ibyumva, kandi ngo birimo bimwe bimeze nk'umurongo utukura Perezida Felix Antoine Tshisekedi adashobora kurenga. Yego kabisa, ni byinshi. Harimo ibivugwa ko twagiye tubigaruka wenda tubisobanura, turavuga tuti M23 ariko nayo hagati aho nagerageje gutunga itoroshi ngo nuko yabereye ibamba ibyo uko byagenda uko ariko kose, ngo kandi noneho amakuru ahari Bwana Bemba ngo nuko ngo n'umuhuza nawe ndetse yaba n'indorerezi zose ziri kuvuga ziti nyamara iby'aba ngaba basaba birumvikana, Bwana Tshisekedi dushobora kubyemera, ariko kandi ugasanga ko abakongomani batagomba na rimwe na gatoya gupfa kwemera ibyo M23 isaba. Twagiye tubikomozaho ku munsi w'ejo, si ibihuha byo kuvuga ko hagomba kubaho ikintu bita Federation Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba Etat Federale ni ukuvuga ko hari ukuntu ba octroye cyangwa se bahereza intara
zigenga ndetse zikagira n'ubuyobozi bwazo. Cyane cyane rero bakaba bari bavuze ko intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ndetse na Maniema zigomba kugenzurwa na M23 wenda nko mu gihe kigera nko mu myaka 8. Biriya bintu si ibihuha, ni ibintu mu by'ukuri bihari. Buriya ntabwo ahantu hacumba umwotsi hatari umuriro, ibyo byumvikane neza cyane. Tugiye kubikurikiranira hafi, amakuru yo twamaze kuba tuyatohoza. Bwana Bemba, reka dusoze. Ndagushimiye cyane kuba twabanye.